Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, Allah kabul etsin tutkan orazaları bizni, Ramazan ayda etken ibadatları bizni. Allahu Teala'ga maktavları bolsun, ay görünüdüp, şahitlik etti, amman hukumatta, dağı bizde de gübdenna, ay görüngenlep şahitlik etti. Kardeşler, bu bayram gün suyunçlu gündür. Müminler şat bolagan gündür. Müminlerini suyunmaklığı yalnız bu dünyada bitip kalmay. Allahu Teala ahirette de verecek. Allahu Teala ozunu çomartlığı bulan müminlere köp acur verecek. Allah Kur'an'da ite kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bidalike felyefrahu huve hayrun mimma yecma'un. Hey Peygamber, sen ait adamlara Allahu Teala'nın sililiği bulan, Allahu Teala'nın rahmeti bulan, olda Allah'tan gelgen tuz yol, İslam din, hak din, şonu bulan suyunsullar insanlar. İslam din, Allahu Teala ozuna çakırgan, Kur'an, Allahu Teala Muhammed Aleyhisselam'a tuşurgan, ol artıktır, yaxşıdır sizge, siz ciyegan dünyanın malından ve dünyanın bezenularından fana bolup bitip kalaganlı. Kardeşler, Peygamber Aleyhisselam ayta lissaimi ferhatani ferhatun inde fitrihi ve ferhatun inde liqai rabbih. Oraza tutkan adamga iki suyunç vardır. Bir suyunç akşam orazasını açagan zamanla, bir dağı suyunç kıyamet gün Allahu Teala'nın aldına barganladı. Kardeşler, bugün dünyada Allahu Teala bizim suyundurgan naimik orazaları açıp kıyamet gününe Allah bizim suyundursun. Bugün suyunagan gündür. Biz de bizim halı bizne arı tutup, yürekleri bizne erkin tutup, dağı ne çakı gıyılıkları biz var musa da, kaygıları biz var musa da, yürekleri bizne açık tutayıkçı. Bir avdan geçeyik şu günü hürmetinden. Geçmek cennetke bir yoldur. Allahu Teala Kur'an'da ayta vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhas semavatu vel ard uiddat lil muttaqin. Siz algasagiz Allahu Teala'nın geçmakliğine, Allahu Teala'nın buyruklarına tabi' bolup ve siz algasagiz Allahu Teala'nın cennetine, ozunu gengliği, koklanı da yerlendi arası çakı bolgan, şondan da ullu bolgan. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Alay Allah'tan korkarlar. Ay Allahu Teala o cennetine hazırlagan ozundan korkarlar. Alay Allah'tan korkarlar. Ozlar erkinlik vaktisinde de sadaka etegan, tarçık vaktisinde de sadaka etegan ve ozlarını açuğun yutup koyagan, açuğu alıp bola turup ozlarını hatırın aldırganlardan geçip koyaganlar. Allahu Teala şuley hasiyetli adamlarını suyadır diye. Kardeşler, İslam dinini aruluğun görseteyik, bir avdan geçip geçmek mümin adamın sıfatlarındandır. Kim adam geçip bacarsa şu adam güçlü, yüreği var adamdır. Ruhu taza adamdır. Bir de adam esine gelme bola, men geçsem o sallik bolar mı kendim? Olay tugul. Geçmek kardeşlerim, İgitlikni lapta ullu derecesidir. Allahu Teala Kur'an'da ite vel ya'fu vel yasfahu Ela tuhibbuna en yaghfirallahu lekum. Geçsinler, yarasınlar. Siz suymayı mısınız? Allahu Teala sizden geçken dedi.
Peygamber aleyhisselam ayta ve ma zadallahu abden bi'afvin illa izzan. Allahu Teala kulunu silap tugulesa geçip bulmazdı. İnsanların arasında uzunu yanına silap tugulesa. Peygamber aleyhisselam da ayta men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbih. Kim adam Ramazan ayını orazasını tutsa, Allahu Teala mağa borç etkenip inanıp Allah'tan savab umut, Allah şonu aldı etken günahlarına geçirdi. Allahu Teala kabul etip alsın. Etken ibadatları bizne, tutkan orazaları bizne. Dağdayta Peygamber aleyhisselam inne fil cenneti baban yuqal lehur rayyan. Cennetin içinde bir kapı vardır, rayyan niyan. Şondan oraza tutkallar girecek, kıyamet gün dağa adam girmeyecek. Şol gün gıççırılacak, kayda oraza tutkallar. Şolar turup girecekler. Şolar girgenine şo kapı begilecek, dağı bir adam ne girmeyecekti. Allahu Teala şo kapıdan girekallardan bizin etsin. Barigizinde kutlayman şu bayram gümülan Allahu Teala gelegen yilge amillik bulan, salamatlik bulan yetiştirsin. Esen aman Allahu Teala barada etken ibadatları bizni kabul etsin. İnşallah hali bayram namaz kılacak biz. Bu bayram namaz güçlü sünnetlardandır. O zıgar da imçilik etken Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan getkinçege. Ondan son ashabları da imçilik etkenler. Bunu vaktisi başlana gün çıkmak bulan zaval bolgunçege. Ay tuş bolgunçege yaray bayram namazını kılmaga. Sili vaktisi gün çıkıp bir 2 metrler göterilgende. Kapı yok kadar değil. Eğer de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu vakti kılmaga bayram namazını daimçilik etken. Namazını kılagan kuyu 2 rekat namaz. Birinci Allahu Ekber'ini koşmay 7 keren Allahu Ekber'de baytacak biz. Arasında sünnet bola subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber'de bayma. İkinci rekatta da sucdadan erat turgan negi Allahu Ekber'ini koşmay 5 keren aytacak biz. Şu Allahu Ekber'ların arasında da sünnet bola subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber'de baymaga. Dağı bu Allahu Ekber'larını aytmay koysa da namaz sanala. Turgalayık bayram namazı inşallah. Saat. Ben niyet ettim Oraza bayramını 2 rekat namazın kılmaga imam artından sünnet Allahu Ekber niyetlerimiz. Allahu Ekber. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي فضل يوم العيد على سائر الأيام، وأحل فيه الطعام وحرم فيه الصيام، وأنعم علينا بالنعم الجسام والمنح العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هو مصباح الظلام وشفيع الأنام. وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله تعالى، فاتقوه وأطيعوه على الدوام. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لوجه الله الملك العلام. أيها الناس، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد والإطعام، ويوم الصدقة على الفقراء والأيتام، يوم يعرض فيه الصيام على الملك العزيز العلام، ويعطى أجر الصائمين من خزائن ذي الجلال والإكرام. فاستعينوا بالله تعالى على وصول المرام بإخراج صدقة الفطر عن أنفسكم وعن أولادكم الصغار والخدام، صاعا من غالب أقواتكم، امتثالا لأمر سيد الأنام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. أجرني الله تعالى وإياكم من العذاب الأليم، وغفر لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. آمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله تعالى. بتقوى الله أطيعوا الله رحمكم الله، ومن عذاب القبر والنار وقاكم الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ما بين المشارق والمغارب كلهم عامة، آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله اللهم آمين Sallallahu takbirler bütün orazalarımızı kılıyan tarihlerimizin bu ayın içinde bana eti ibadamızı kabul etip al-koydu Allah firayim bismillah. Allah şuna ciliyon geleyle esene sağ sağlık için versin. Nasip et Allah sağlıkta selametle bizden tırlarını ve zamanlarını nasip et. Allah bayramını rahmet Allah hoş bizden rahmet oy Allah firayim bismillah. Bizim bunu alıqtı hata işlerde geçip bundan sonra seraz bulan amallah sen barını sütüler. İblis şeytanın makrunu sen bizden amin et. Hoktan rahmet gelen bereketi veriyor. Nimetlerine şükür elhamdülillah ya Rabbel alemin. Arzuları şifet, ölülerin kulaklarımızı geçip mahallimizden mulkuz khassu barakat etsin sallallahu. Allah bu sili kulların, bayram kulların hürmetine bu ekiyakti olsun, Ukrayna'da olsun, bu kalmalasın, basilta Allah premisma. Allah bu hacı baran yollarında yengilet oy, rahat et oy Allah premisma. Allahümme Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ardi hasene ve qina اللهم ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى دارك المستقيم بحرمة سيد المرسلين وبحرمة سورة الفاتحة. يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مضى عام وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا أيا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مضى عام وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا تتوق الناس للأجواء فيه إلى قرب الإله إذا مضينا إلى طول القيام وصوم قلب إلى خير يقال وما ارتوينا إلى خطو الزحام لبيت ربي يجلجل صوته ربي اهتدينا فيعتق كل يوم من جحيم ويعفو عن ذنوب إن عصينا إلهي نحو بابك جئت وأبكي أجود الدمع وتعب منه عينا إلهي نحو بابك جئت وأبكي أجود الدمع وتعب منه عينا أمد العمر نبلغ لنسمو ولا تبعد
تبعث قبيل الشهر بينا. أتى رمضان أتى رمضان أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا. أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا. أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور. فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله. في أولك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام، ودعائي كل عام ربي تقبلنا، يا ربي بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. لا
وبارك عليه صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Atalarımızı, analarımızı, güzel sevapları almaya oradan geçip bildiğine geçip silim olmayan şu bayram günü senezinde bu arızalarımızı abone ettiler, bugün namazlarımızı İyi esenlemesi, iyi Allah'a yetişmesi nasip et oldu. Allah'a Kur'an-ı Kur'an'ı değil de Allah'ın sen topladı. Allah'ın sana emanet olmuş.